smo svi nedavno gledali One Battle After Another, desni film Paula Thomasa Andersona, PTA, popularni, i ovo mislim, evo, bez pretjerivanja, konsenzus je neki da je on najbolji film godine za sad i mislim da do kraja godine da nema neku konkurenciju. Je li ovo stvarno toliko dobar film? Da, ja sam se htio toga dotaći isto. Je li to baš tako dobar film? Jer ja sam ga pogledao i sva gluma mi je više manje fora, ali film kao cijeli mi je ono, ok, dobar je, ali ne bi mu dao bi mu za glumačke nešto. Ali za Koliko si ga ocijenio za scenarij, sebe? To me zanima. 7:1, ja mislim. Dobro, ti malo lošije ono misliš o Meni filmu. se sviđa jako. Mene baš. Mislim, ja se slažem s tobom u vidu toga da mi nije ta razina, nije mi neki sad, ne znam, da bi ga baš svrstavalo neki, da mi je baš top. A ja bi, tipa, dok bi ocjenjivao tak na decimalu, vjerojatno na neki 7.5, 7.6, tu sam ja negdje. To je blizu.